namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I kind of like Mr. Post. Also going Mr. Post, of course. Mr. Towerman. Yeah, of course. I got to link out with his album. And then I'm a cool. I can't like gosh, but it's wrong. Yeah, so of course at 19th November. Oh, if you scroll account was Mr. Post. I don't scroll if you come away. I go busy blind, go busy blind, go busy blind, go figure one. As you can see, then on top he wrote Tikura Chwa, as you can see, and then wrote hot, and then wrote 1 December, as you can see, so as you can see, I shot the hamster and the longa, as you can see, impera ulu purin, the losh one who purin straight and low, as you can see, also Mr. Post is trying to say, oh, Yakuis and Katiko, Tanish, in most cases, should go and at this line if you got on the car. If in case I got referred to lower, so all official date Mr. Post the it ITC is 1 December yon. It's a date. It's a date. Project the reactions, as you can see, very support the one like come in project area. So Mr. Post no can this even the previous post, as you can see, it's almost 500,000 views, as you can see. Even the other one, it's above 500,000 views, as you can see. So all I can say with the first hour, so Mr. Post, I'm support the streamings because Facebook I over mali, yeah. So I support the stream and stuff like that. Yeah, I'm going to competition because we know Dr. Joshua Mania Faka Baba to Bamba. So go stream and lay the team in quad. Shungava Shungasa Sakashi. So I must the post and I'm sure no one high. To combat Atin Himakaena, the combating Shotara and give wool very do promoting here. Shotara. To combating Magana Evikan didn't dead. Yona Makakone. And then, of course, a case Suka Gash. Women of must two or the side updating the Mata logo. If I was subscriber, is selling that can go subscribe. You got from Bashim. Yeah, so Gagash, of course, as you can see, if you got posted this poster, Manga Fatalo event 15 December, Tribe the boss, as you can see. So, look, if you check out this poster, Magakon, of course, Inga Kona, and Gagash, what this. So, look, if you check out generally, it's 80 rand, as you can see. VIP, it's 200 rand. Cooler box, it's 60 rand. Date, as you can see, Sunday 15 December. Summer Splash Edition. So on top of that, there's also another event link that are more recent. Yet 7th December. Now the prices differ around the same line. So yeah, as you can see, general 80 rand. As you can see, VIP is 200 rand. Cooler box is 60 rand. Yeah, sha fan. Got fan the events. Let fan the price range to fan. Leo inga taranga leo event. So look after sa posting should me no tlamala live video. Kasi so of course 19th November Africa Avalalish. Makata kuna problem langa na kuna munanga na problem ya tikitara 8 rand le resort win lokuna lo angana problem ya tikitara 8 rand le resort win ambu yo fa kubinga te of still moon not like maybe lokunga tangi to bola resort no we have no problem with that. The reason why for the should finish duranya ila ku must do away na vana va ku loko ku ri akome 100 rand atleketa ku ta resort win famba xa timbangi ta wena ti black ta 5 ya ti dzahele nga zitshoneri ilava cream. That's why next time ngaba 100 rand ngaba 150 ngaba 200 amro kuma ku ri na vanhu va 50 it's fine hi wona va affordable anna munhu ku ta ti chances atela ku ta fika tshovela sturu la a cina henhla ka sturu a tshovela sturu hi maka 50 rand. I have no time for nonsense. Loko i ri na problem ambi yo fa kumbe nga ti tshama ka nyini wa wehe mi tshama mo orama sana kwale. Yeah, impela asekufike masipala akabayiza bayiziwe. Look, but to be honest, I mean, like good for the artists. This I mean, like 80 rand. It's not much. This
It's not really much. And I learned this, guys. It's a fair amount. Swi pfuna yena ku run a business at the lost. I forgot side 50 rand. Tiya mara thanga benefit. Like, do you understand? Leswi swi vonisa swo business I fikiri va ri kota ku va ri generate mali. Mavona mhaka leyiwa. No, there is no need for you to comment swa bete ko swa dura yini swa swi mi yena i ti tshamela kwala lava ku ya ko a wu fosteli munhu. That's why market wa mehe market wa swifici tlanga swo ka swi nga tivi ku endla ka yini. I vanhu va ku va tiva va timhaka ta voko ku ri loko va suka hala va landza yini. Hayi munhu loko se a fika va n'wi nyika 70 rand a hleketa ku tsutsumela resort a ta tambela mati a resort va tsakamisela mati resort. I don't want such kind of people. Na vanhu va ku va tiva timhaka ta vona when they leave all their respective homes va fika va swi tiva ku ri now we're going to enjoy a resort wini. Kona munhu yena munhu wa class Gagash na ti-invest yena mativona ti va ti na order koko at times of course ti-loss ta humelela but you can see ku ri sweswo ka swi raniwa in a proper way hi leswi a lavaka swona Gagash hi leswi yena a lavaka ku ti associate na swona that's why se mi swi vona hi 17 kha yi blow up hi vanhu va njhani mavona mhaka leyiwa swi tlhe swi hi vuyisa ka mpahla ya yena leyi a yi mbalaka koko yin'wana mukholizi hi ku tala tivhidiyo ta yona yi fika yi vulavula swin'wana swo tivana na yona mpahla leyo na leyi representa leswi a lavaka swona tiguchi leti a ti mbala i representa market wa yena leswi mi fike mi swi twisana sweswo he's representing what he wants i lava vanhu va lava line liya kahle i lava vanhu va proper not necessary vanhu i lava vanhu va tiguchi leyi ho vula ku i lava vanhu lava nga na class vona mhaka leyi vanhu va order and stuff like that kusuku leswi swi ta hansa ma vona mhaka leyi munhu wa ku loko sa heleli nga va na tienga sungula na tinyimpi ku swilo swa ya dura 8 rand fucha na tshama kaya Lazarus we have no time for nonsense. That's why ndhawu liya a ndhawu ya ku nondlela munhu wa un'wana na un'wana wa ku wo ta hi laha la ta ku ko a ta tambela mati a huma tambela mati hikuva a hakele 50 rand. Don't work like that. Cream ya mehe vanhu va market wa mehe i market wa vanhu va peoples they know what they want. That's why I must do away na fichi yo ka nga pfuni nchumu. Loko ri na nkinga famba laha i lava ku ya koho siyana swilo swa mehe please sina swilo swa mehe a wu fositeli munhu wa tinyimpi ni nga n'wi tolerate na siku na peni. Kona ri futhi loko yi kha yi ku 80 laha swivhevhele swa hungutana ta tinyimpi hikuva ni mi kuma ku loko ze mali yi va yi ri low ngopfu mi kuma ku se na lava va ti okapi se va kota ku va kha va accessa ti-event na mhaka leyi but loko se ze swi ri proper mi kuma ku ri amount yo karhi yi va yi ri henhlanyana it means swilo swa kota ku va swi ri regulated ma va na mhaka leyiwa ku ya vanhu vo karhi vanhu va swi tiva ku swi ya ka event loko wo tshika munhu a kandziwini i sorry swi hela kwalaho so Gagash na yi twisa mhaka yena I understand this matter even if swo sungula hi switsongotsongo eventually swi ta blow up a ni business vhele ro akiwa ro akiwa sweswi from now ni mi nyika ti-hopes tin'wana nkosi lowu nga ta va wu ri kona a ni ri mi ta famba mi feketela ni sweswi mi yani ku misquoting nkosi wu va koho kun'wana na kun'wana tiko leri South Africa hinkwana na sweswi ku na laha nga lova sweswi nkosi wun'wana na wun'wanyana lowu nga ta va wu ri kona a xawela a ni ta ndhawu leyi wela ndhawu lexawela GGR ku ta va ku ri yo yi compensataku mugayo wun'wana na wun'wana wu nga ta wu ri laha ku ta xava resort nkosi wun'wana na wun'wana doesn't matter hambi mi fumini hambi mi fumanga GGR yi ta humesa mali ya mugayo compensate hi leswi ni nga ta mi nyika swona hayi mhaka kahle swinene a hi n'wi beli moko Gagash as you can hear kwalaho i mahungu ya kahle swinene so tanihileswi mi nga swi twa kwale xawela nkosi leyi nga ta yi kha yi humelela at least ta kha humesa mugayo leswi a nga kombisa swona i tshikele ngopfu ka mugayo swi ta pfuna vo tala vhele ku ikhonomi ya sweswi ya durha sweswi swilo swi le ku durheni swinene so loko kha humesa mugayo lowu nga ta kha humesa vhele hopefully loko ku ta ku ri last number ya mugayo vhele ne nga swi hleketela tano ku ta ku ri mhaka kahle swinene swa kala swinene se yi ta va kha a tlherisela ka the community ku ri ke at the same time yi thorini vanhu va kwala ka the community of course ka resort ya yena n'wana mhaka leswi mhaka kahle swinene Gagash wa nga vula tani ku congratulations to that kombisa mbilu ya kahle swinene misa lowu i le ku tirheni a ngo zondiwa mantsena but is doing well hi leswo thori ma swi vona va telela fana a swi tivi swi mi lava yini
a nga no boha hi nchumu ku va mehe vumunhu bya mehe lebyi ni nga na byona u tlha u kombisa vhele ku ta u nga ri yena kumbe nkosi yi tshama yi kha yi humela ku vanhu va nga tlhela va cinca va ku vhele vanhu va lulalaka ngo swilo loko se mi kuma se swi famba kahle swilo swa yena mi kombisini ku o lava ku nyikela hi ku tsakela ka yena loko ku ri a mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe ndi dangerous times 1 million athi zwifuni zwo nyadziwa na nṋe ndi a ḓi ofha zwo nyadziwa athi zwifuni to ipfa na khana yone zwo ri ndi mbola lushaka thi zwifuni zwo nyadziwa